आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी ना पाउ पाजरे अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी चांग खंगेन हेनगलक्तुना ngarang मियोइ 12 नौना पॉजिटिव ओइकी प्रधानमंत्री ना हाइरे महिरोइ सिंगना परीक्षा थाबा कीबगी महुत्ता परीक्षागी मतम लाकपदा हराउ नुंगाइबा फोंदोकदबनी अमसुंग सरकारगी अमदि लनाई ऑफिसिंगदा थबक तौरिबा सही 95 गी मथक्ता लैबा कर्मचारी खुदिंगमक थासिगी 18 दिगी वैक्सीन कापा होरगनी लेबाग असिदा कोविड-19 की लाइचत अमुहना संदोरकलिबा असिगी येंगलगा सेक्सिन बवाटपगी थवोंगसिंग तोकपिनबा हाइजरी तंगाई फदबा सेक्सुअल थौरांगसिंग गांगना चटबगा लोइनना सही 95 गी मथक्ता लैबा मियोइ खुदिंगमक सुंगसोइ सोइदना वैक्सीन काथोकबियु युमदगी हेक चाथोकपदा फेस मास्क उपियु मी अमगा गी मरक्ता फुट 6 लापना लैबियु माइ मिट अमदि खुदसा तोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थंबियु हौजिक मपुंगोइबा पाउ मणिपुर हौकिबा पुंग 12 दा मियोइ 540 कोविड-19 टेस्ट तौबदा मियोइ 12 पॉजिटिव ओइबा थेंगकी मसिगा लोइनना अपुनबा पॉजिटिव केस की मसिंग 19,998 सुरे नाबा फरकपा मिगी मसिंग 19,998 सुरे राज्य की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम नंगरांग नुमिदांग वैरम थोकिबा चेरोल अमदा हाई नौना पॉजिटिव ओइकिबसिंग अदुगी मनुंगदा जनरल पॉपुलेशन दिगी 3 अदुगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स दिगी 5 यावरी हौकिबा पुंग 12 दा लाइचत असिदगी मियोइ अमता सिखिबगी पाउ लैते नाबा फदुना मियोइ अमता डिस्चार्ज तौखिबगी पाउसु लैते नाबा फरकपगी चांगचादा 49.3 नि हौजिक एक्टिव केस 65 लैरे कोविड की वैक्सीन कापथोकप खक्तना हौजिक अमता लै भारतता लैना असिगी अनिसुबो वेब संदुरकलिबा असिदगी ngaktokpa ngamgani haina hanagi मंत्री अमसुंग बीजेपी मणिपुर प्रदेश की मचिन जत्पा मिसक डॉक्टर निमाइचान लुवांग ना हाइरे मांगना ngarang कोविड-19 की वैक्सीन कापलबा तुंगदा मियामना चिंगनबा लैतना कोविड-19 की वैक्सीन सुक्सोइ सुइदना कापथोकपिनबसु अपील तौखी मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन एल राधा किशोर ना हाइरे मथंग थागी 15 दगी पोल्यूशन थिंगनबा मेगा ड्राइव अमा चथनबा सेम सारे इम्फाल की लंफेल पाते लेबा बोर्ड की ऑफिस ता पाउमिसिंग वांगांग बदा श्री किशोरना पोल्यूशन थोकपा याबा थोंगसिंग लेपिनबसु मियामदा अपील तौखी थोरमदुदा तोंगान जिला 3 दगी पुरकपा एयर पोल्यूशन की सैंपल सिंगसु उठकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मतंगदा नोमुगी ओइबा खननेनबगी थौरममा ngarang बिष्णुपुर जिला की निंगथौखोंगदा लेबा मंगोलमामी कॉलेज ता पांगथोखरे डायरेक्टरेट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन की मखादा कॉलेज असिना सिंदुना पांगथोखिबा थौरमदुदा अखंग अहि कयाना सरुक याकी अमदी अनोबा एजुकेशन पॉलिसी की मतंगदा वांगांगकी राज्यसभा की एमपी लेशेम बसना जावबना उख्रु जिला की नोमचुक थंबदा लैबा सेनापति जिला गलोना बचंपुंग खुलदा संपुंग मॉडल विलेज संगाखरे खुलसिगी चाखोत थौरांगी थबक सिंगदा खुंजा सिंग तेंगबांग बिना बसरी लेशेम बसना जावबना अपील तौखी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन जिरीबामदा तोंगान मफम सिंगदा चतुनु यंगसिनखरे कमिटी असिगी चेयरमैन एमएलए ए के मीराबाई अमदी एमएलए पाउनम ब्रोजेन डॉक्टर राधेश्याम युमनाम एन इंद्रजीत फजूर रहीम अमसुंग सोशल वेलफेयर की कमिश्नर अमदी डायरेक्टर असेंबली सेक्रेटरी की ऑफिशियल सिंग खोंसत असिदा यावखी मफम अदुदा लैबा तोंगान होम सिंग सेमगत सागतपगी थबक थौरम सिंग यंगसिनखी थबकतगी पोथारबा आईपीएस ऑफिसर टी गुइतेना मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की अनौबा चेयरमैन ओइरे श्री गुइतेना इंग 2020 नवेंबर 10 थबकतगी पोथाखरबा लेफ्टिनेंट जनरल एल निशिकांत की महुत सिले ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर अचुमना मखोई दाबी तक्सिंदुना चिंगी जिला सिंग चथरंबा बन सरकार गा यानबा पोरकपदगी हंदोखरे राज्य सरकार गा वारी शानाबदा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी की मिखल नोटिफिकेशन मे 5 की ममांगदा थोकलगा जून 15 फावगी मनुंगदा मिखल पांगथोकलगनी हाबगी थाजबा पिरकपदगी अचुमगी खोंजंग अदु हंदोखिबनी पावगी मरक थतना अटेंबर ब्रेक कमा मियामदा नुंगाइरबो पाउजेल इम्फाल एयरपोर्ट कनकना खाबम बमदेर अमसुंग मैत्रमदा पांथोबी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड न पाइखतचरिबा फ्लैट बिला अमदी रो हाउस 494 गिदमक बुकिंग हौजरगनी मसिगिदमक एप्रिल तांग 12 दा एग्जिबिशन अम पांथोकचगने हैना तोरमबदु यैथोकचरगा लाक्लिबा एप्रिल गी तांग 19 गी अयुक पुंग 10 मखाइदा इम्फाल होटल गी संगाई हॉल दा एग्जिबिशन अदु पांथोकचरगनी
exhibition numita booking tawbiba miyoisingda special discount pijagani flat singasi araiba mong dalai bi yana bagidamak special loan gi khudong chabasu thamjari Paujen Jariba Panthoibi Constructions Private Limited, a sister company of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Taurang Mamlaikai Uripok, Imphal. Tabiriba Pawasi Akaswani Imphal Dagini Pradhanmantri Narendra Modi na hairi mahiroi singna parikya thaba kibagi mahutta parikya gi matam lakpada harau nungai ba phongdokadabani mangna hai mama mapa singna makoi gi angang singbu parikya thaba matamda akan masapu khakpiroidabani madugi mahutta angang singda afaba pautak piduna makoi bu pungning thagotkadabani ngarang video conferencing gi khutangda pangthukiba pariksa pe charcha thauramda pradhanmantri na mahiroi singi mama mapa mahiroi amadi oza singa wari sanaki parikya gi matamda mama mapa yauna mahiroi singna nungnangba pokpa hantha hanaba pradhanmantri na pautak piki mahiroi singna arupara yaurpa matamda madubu ningthina nainabaga loinana khangnabu honagadabani oza singna su maduda mateng pangsingadabani aruba parasing ayuki matamda da panabu honanabasu pradhanmantri na mahiroi singda pautak piki mahiroi singna laikta paduna leibagi mahutta sana khonaduna matam lenthokpa tamnabasu honagadabani Kendra gi Haksel Mantraloy na hairi lebagsta hauzik pawuda myoy koti ni pan lakh humbudra lising humbudra taret sambri humbudra marida covid ki vaccine kap kre maragasida sahi ni phum nga gi mathakta leba sarkar gi amasung lanai officing da thabak toriba karmasari khudingmak vaccine kap thong naba kendra na khangan kre hida kap thokba gi thabak tha sigi taramathoi dagi lebaksin batungbada hauragani sarkar gi natraga lanai thabak subam sing da hida kap thokba gi thabak Haiba Matamasagida, Lieutenant Chatanaba Raja Singh Amasung Union Territory Singi, Health Secretary Singh da Sarkar na City Iduna Kangan Kare. Imphal da ngasi phongba pauchi singi maroiba pau singi damak hauzik Maibam Dwijamani leire Dwijamani. Thagasari Suni. Jenims ki employee singa lenga ka wari sanabada lekhai taba ngamkhidaba. Manipur da coronavirus ki case hengalakpa. Henry gi wakat Supreme Court na lawkhidre haiba amadi. Diesel auto gi mahut auto na sinnaba lenga ki thorang na singbagi pauna Imphal ngasi phongba pau se singi maroiba pawaina phongnari. Jenims ki employee singa lenga ka wari sanabada waroisin purakhidre haiba pau sanali bakta ahan headline tawduna phongli. Aikhoi nungairaga tungi mirolbu minai ohennabadi tawgum si haiba Chief Minister na phongdokiba wafam pau se asida headline tawri. Jenims ki wathok lekhai tadri haiba pau Manipur Mailda anisuba headline tawduna phongli. Pung kunmarigi manungda miyoi tarani thoi positive oiki haiba pau Sangai Express Manipuri da anisuba headline tawduna phongli. India da record oina pung kunmari da positive lag ama lising tara manga satret kuntra taruk hengat khre haibasina pungna phamgi anisuba headline oiri. Airport ta thunglaba ani yauna miyoi tarani thoi positive oire SOP ngak tabasing lupa lising kuntra ni thoi subni yankai police na fine thien kre haibasina irei bakta anisuba headline tawduna phongli. India da nomada miyoi lag ama lising tara manga positive oiba thengnare nauna tarani thoi positive oire active case humbudra manga de hengat khre haiba pau sanali bakta anisuba headline tawduna phongli. India da nomada khwaidagi yamba sangda miyoi lag ama lising tara manga satret kuntra taruk COVID-19 positive oire haiba pau Sangai Express English ki ahan balamai da phongli. Tha asigi manungda nomada khwaidagi yamba sangda virus ki case khangen hengalaki haiba pau People's Chronicle gi ahan ba headline tawduna phongli. Henry na minister oibagi matam sangdok han biu haijakhiba prayer Supreme Court na dismiss tawkhre haiba pau huyelar pau gi ahan ba headline oiri. Pawasi Sangai Express English ta su ahan ba headline tawduna phongli. Henry na Supreme Court ta thakiba petition handokre haibasana sanali ba ki ahan balamai da phongli. Okram Henry na by election gi petition handokre haiba pau Imphal Free Press ta ani sub headline tawduna phongli. Pawasi naharol gi thawdang da su ani sub headline tawri. Pollution gi khalaga diesel auto sing auto amasung rickshaw na mahut silagani haiba pau pona famda ahan headline tawduna phongli. Diesel auto sing rickshaw onthokna ba honnamina si haiba Chief Minister gi wafam Sangai Express Manipuri da ahan headline tawri. Noise pollution amasung air pollution hanthana ba diesel auto sing auto sing na mahut sinaba honari haiba Chief Minister Biren gi wafam Imphal Free Press da ahan headline tawduna phongli. Jiribam gi Anganwadi Center singda Manipuri loan tambidre Anganwadi worker helper singi tha tara romgi honorarium pibiramdre haiba Congress ki AK Mirabai ne phungdoki ba wafam Isel Express ta anisuba headline tawri. Suni. Thagajari Dwijamani Loshilakpada COVID-19 dagi ngakthongnaba face mask uppa futtaruklamna leiba kutsa amadi maimi tarutanana thamba haiba achamba thong ohumasi ngangna chatpinaba amuhana ningsingjari aroibada maroiba pau amuk
Manipur COVID-19 positive oibagi chang khangen hengalakduna ngarang mioi 12 nauna positive oiki. Pradhan Mantri na hairi mahiroi singna parikya thaba kibagi mahutta parikya gi matam lakpada harau nungai ba phongdokadabani amasung sarkar gi amadi lanai officing da thabak tori ba sahi 95 gi mathak talaiba karmachari khudingmak thasi 13 digi vaccine kapa hauragani pauloi jare.